Omwaka gw'2020 eyabirira municipality ya Hoyume kanjeza ubwidara yahinduka orurembo kandi kikashemeza abatura babire bina amasiko mingi ngo empinduka ikaba neza kureta hintunguka n'empinduka nyingi. Bwanyuma y'emyaka 3 hingwireho abaturano bagamba ngo bakatunga izina ryonka abwa kasasiro kurema abebembezo kugitunjira umubazi. Ensonga ya kasasiro mu kivuga mune kyali yamani muno kandi kikyali kizibu. Fine bagita city na yera baba tenatuka ku gundi ya ku lengo lwa city. Obuchafu bususse abuchafu abantu batambura bariya uriya sura bifene nasura we biti by'ebigundi by'akasori. Brian Kaboyo orumeya wa Hoyuma yagamba ngo binekiza ubuco butatunga sento mu bwire. Kizikima bize tutalibaniza muno hakutukuahura na budget yaitu ya kasasiro tekumara kurungi kano ubundi butukererwamo esente zino local revenue tugitunga tugisindika a consolidated fund ati kugenda garuka obwiro bakererwamo yashobora ngo abantu baza kutandika kushashura kasasiro yabo akasente kace okwega kokose ebintu tukuja kanga kwa bulikiro omuntu kwikaraga no mwijukiza kuroranti abantu bamanyi baina kumanaging no kulinda obuyonjo mu rubuga muri mujuranizwa bwaitu itweno. Orurembo rwa Hoyuma rurumo abantu 17 kandi norushitama ahitaka rya square miles 28. Amakuru agashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.